Dobar dan, moje ime je Miodrag Beneš i htio bih vam prikazati igru između Miguela Najdorfa, rodom Poljaka, argentinskog prvaka, 11 puta predstavnika Argentine na olimpijskim igrama, i Svetozara Gligorića, 12 puta prvaka Jugoslavije, kandidata za prvaka svijeta, koji je također bio i Najdorf. Ovo je prikaz Kraljeve Indijke, gdje je Gligorić odigrao jednu prekrasnu igru koja je kasnije nazvana Mar del Plata varijacija po mjestu Mar del Plati, igrana davne 1953. godine. No, počnemo od D4, skakač F6, C4, G6, skakač C3, lovac G7, E4, znači tipični potezi za King's Indian, prijeti nam E5, Gligorić igra D6, skakač F3, ulazimo u klasičnu varijaciju, King's Indian inače je moguće lovac C2, sa sljedećim lovac G5, ili bila Averbach varijacija. No, međutim, mi ćemo se držati klasične, rokada, lovac C2, E5. Znači, obično u King's Indianu bijeli ili sa E5, ili sa C5, ili sa skakač C6, vrši pritisak na ovaj centar i postavlja pitanje bijelom šta ćeš ti sad napraviti. Nakon E5, bijeli pokušava ostati fleksibilan i igra rokadu. Međutim, moguće i D5, to bi bila Petrosjanova varijacija koju je Petrosjan uspješno koristio. Međutim, danas se smatra malo neelastičnom jer je bijeli prerano možda formira centar, nakon čega crni ne mora igrati normalan red, može igrati skakač A6, može igrati C6, može igrati razne poteze. Zato se danas igra rokada, skakač C6, D5, ispričavam se, ne može staviti igrati skakač C6 jer bi onda se izgubio konj, ali može igrati recimo skakač A6. Nakon D5, skakač E7, skakač E1, može se inače igrati skakač D2, no to je totalno druga priča. Sa skakač E1, bijeli želi doći na skakač D3 i podupreti C5. Znači igrati na daminoj strani, dok će crni igrati na kraljevoj strani. To je inače takav plan. Nakon skakač D7, skakač D3, može se igrati lovac E3, to je Gligorićeva varijacija, ili F3, recimo F5, G4, to bi bio Benko Pinter sistem, sa zanimljivim idejom da se zatvori kraljeva strana za crnoga, a tako da bi bijeli mogli imati neometan napad na daminoj strani. No, međutim, to je nova priča, pa ćemo nastaviti dalje. F5, F3, bijeli podržava E4 pijuna, no međutim mogao je uzeti, Rusi su voljeli uzeti sa G pijunom, onda lovac G5, no međutim bolje je mislim uzeti sa skakačem, nakon čega bi bijeli pokušao kontrolirati točku E4 sa svojim figurama, borba za točku E4 bi praktički bila. No, Gligorić nastavlja sa F4, betonira taj centar, centar je sad formiran, znači se da će svako napadati na svojoj strani i nakon normalnog raznog poteza lovac D2, skakač E6, taj konj se vraća, odradio svoju funkciju, propustio F pijuna, B4. Poznati bajonet, to napad koji je Kram koristio protiv Kasparova, neki pričaju da je to razlog zašto Kasparov odustao od King's Indiana. Može se igrati i C5, gdje se ne pomiče prvo pijuni, nego se otvara C linija. Veoma zanimljiv potez, može se igrati skakač B5, nakon toga lovac D4, vršeći pritisak ili D pijuna, ili lovac A5, vršeći pritisak na C pijuna. Zanimljiva ideja, to se danas češće igra nego B4, ali B4 se isto igra dosta često. G5 je igrao Gligorić, znači on nastavlja svoj napad, njegov napad ne smije kasniti za napadom bijeloga. C5, naravno da to crnim modelom nema ni interes da to uzme da privuče konja još bliže. H5 igra Gligorić skakač F2, taj skakač je obavio svoju funkciju potpomažući C5, sad se vraća u obrambene zadaće. Skakač G6, Gligorić razvija skakača prema napadu, top C1, taj top planira da bude na praznoj liniji nakon što Najdorf uzme ovog D pijuna. Top F7. Ovo je jedan od razloga zašto uopće pričamo o ovoj igri, izvanredan potez, to je Gligorić smislio par minuta prije partije da bi mogao to odigrati. Ovaj top oslobađa mjesto za lovca koji će braniti D6 pijuna, ali istovremeno
brani C7 pijuna, B7, brani praktički cijeli 7. red i možda će doći na G7 i H7, najvjerojatnije hoće pomažući napad na kralja, markirajući kralja je stvarno izvanredan potez, izvanredan plan. CXD6 ne moramo govoriti, to smo rekli, top je sad na otvorenoj liniji. A4 bijeli napada i dalje na daljnoj strani, lovac F8, štiti D6, A5, top G7, top markira kralja, H3, nešto je bijeli morao poduzeti naspram ovog G4, napad crnog se dosta brzo razvijao, najbolje mislim da je H3 najbolji potez, međutim crni polako prima svoj napad, skakač H8, skakač na jedno neugodno mjesto, ali vratit će se u igru čim se odigra G4. Skakač B5, znači bijeli igra nekakvu protuigru, sad ciljajući C7 i D6, međutim naspram C5 što sam pokazao, ovaj lovac ne može doći na D4 podupirući, tu mislim da je ovo malo inferiornije naspram onoga. Međutim G4 i sad dolazi do par izmjena, gdje je ovaj pijun zapravo napadnut od 3 figure, crnoga branjen sa 3 figure, znači 3 figure bijeloga su vezane na obranu ovoga pijuna i on ne može više baš govoriti o nekakvom napadu na daminoj strani. Međutim Gligorić poduzima i obrambene akcije kao što to bile majstori čine, malo napadno pa malo obrana. A6, skakač na A3, sada imamo da bi ovaj skakač možda došao tu na B6 i napao istovremeno lovca i topa, što nije u interesu crnome da dade ovoga lovca, zato ide lovac B7 sa topom C8 i dolazi do razmjene topova. Bijeli uzima sa lovcem, sad vidimo da više nema pritiska na po C dijagonale uopće, praktički nema napada više bijeloga. I s time da je bijeli sačuvao svoga lovca. Ovaj sad konj će većinu igre pucati u prazno praktički. Lovac A3 oslobađa polje C1 za topa i to duše opet napada ovog pijuna, ali sve su to nekoordinirani napad, ne može jedna figura osvojiti ovoga pijuna, promjena je savršena za sad. Međutim, skakač se vraća u igru, dama C2, skakač H6 i sad vidimo da je ova figura opet napadnuta 3 puta, a branjena 2 puta. E sad da li će Najdorf vraćati kraljicu da se opet obrani, to je previše pasivno, znamo da velemajstori više vole nekakvu inicijativu od pasivnosti, lakše se je obraniti, lakše se je igrati, pa Najdorf daje toga pijuna, ali međutim napad je ostao i dalje dosta jak, pritisak na G2 pijuna je možda čak i narastao, nema više pijuna ispred njega. Top C1, bijele pokušava naći protuigru na C liniji, međutim top G3 napada lovca na A3 sa tempom, skakač F4, sad kad vidimo da ovaj Gligorić želi staviti skakača, možda na E3, pri čemu bi taj skakač napao i kraljicu i ovoga pijuna, pa pomogao topu da ga jede, i to je veoma opasno i zato se mora jesti. I dolazi do izmjena gdje vidimo da je oslobođena dijagonala prema kralju, i bijeli puca praktički u prazno na daminoj strani, mora poduzeti obrambene akcije, dama F2, međutim lovac G6, sad vidimo kada usporedimo aktivnosti figura, dama brani pijuna praktički, lovac puca u prazno, nema, zatvoren je totalno, skakač je na rubu ploče, ne koristi, ne pridonosi obranu, ne pridonosi napad, ne radi ništa. Top kontrolira otvorenu liniju na kojoj trenutno nema igre, tako da dok uzmemo drugu ruku, skakač napada, lovac napada nebranjenog pješaka, top vrši pritisak na kralja, kraljica može ući puno lakše u igru napad, tako da je crni definitivno bolji dok je bijeli u pasivi. Brani E4 pijuna topom, međutim dama dolazi na E7, ulazi u igru, time da će doći na H7 i vršiti još dodatni pritisak. Lovac E3, pokušaj da se uvede ovaj možda lovac u igru preko D2 ili E1, međutim dama H7 i ovaj pijun opet mora biti branjen, ne smije pasti. Nakon topa H4 bijeli napravi bateriju na H liniji i sad vidimo pravu snagu napada, dok su praktički ove 3 figure
bijeloga totalno van igre. Kralj F2 želi pobjeći na tu daminu stranu, možda preko E1, D2, jer je tako puno sigurnije. Međutim, Gligorić ne da to, igrajući krasan potez F3. Sad se naravno ne smije uzeti, se uzme pijunom, bit će top H2, vezić kralj i kraljicu. Ako uzme kraljicom, top E4, vezajući opet i kraljicu. Zato dama E3, top F4 i sad imamo GX F3. I nakon ovog poteza praktički je partija izgubljena. Bijeli se nalazi u matnoj mreži i sad možemo samo vidjeti kako je to Gligorić lijepo iskoristio. Znači dama H2 šah, tiskajući protivnika na zadnji red, šah. I sada možemo vidjeti kako lijepo funkcioniraju zajedno crne figure. Pritisak na F3 pešaka je velik, on će pasti, tri figure ga napadaju, dvije brane. Kralj pokušava povjeći na daminu stranu, no međutim, bijeli jedino što može je dati privremeni šah, ali njegovi problemi nisu riješeni. Njegove figure su van igre. Šah, znači, sada dolazi serija šahova gdje u ovom trenutku predaje bijeli, ali samo da vam pokažem kako bi dobio mat. Najduži mat bi bio recimo sa najboljim potezima bijeloga da je igrao kralj B3, ulazi lijepo lovac u igru i jednostavno bijelo mora dati topa da bi se obranio. Kraljica B1, šah. I sada vidimo da je sljedeći potez bi tu bio mat. Bijeli može samo odigrati šah. Vidimo da to nema smisla. Jedna prekrasna partija Gligorića. Ja sam uvjeren da svaki Kings Indian player, da svaki igrač Kraljeve Indijke sigurno će igrati par sličnih ovakvih partija sa sličnim idejama, jer klasična varijacija je izuzetno popularna i valja znati teoriju, pa onda ja planiram brati par partija iz teorije, praktički najznačajnijih partija koje su razvile teoriju, pa se nadam da ste uživali u ovom videu i ovaj video bih htio posvetiti baš Svetozaru Gligoriću koji je nedavno preminuo, koji je jedan od mojih uzora i nadam se da ćemo skupa zajedno uživati i dalje listajući njegove igre i sjećajući se toga velikana. Hvala vam i nadam se da ćete uživati u sljedećem mom videu koji ću nadam se uskoro napraviti. Lijep pozdrav! Doviđenja.